U Bojniku su u toku aktivnosti na završetku strategije razvoja ove opštine do 2030. godine. Da pogledamo. Kako je u izjavi za televiziju 4S kazao predsjednik opštine Bojnik Nebojša Nenadović, ovom strategijom planiran je ravnomerni ekonomski razvoj svih delova ove razuđene opštine. On dodaje da su prioriteti da vodovodnu i kanalizacionu mrežu i uličnu rasvetu dobije svako, pa i najudaljenija sela. Istovremeno se odnosi i na sportska igrališta. Projektni tim koji je radio strategiju razmišljao je i o turizmu, kako rekreativnom, tako i lovnom, što će se izgradnjom puta preko Radana privući turista, a Bojnik će postati oaza za odmor i rekreaciju. To znači da se starate o ravnomernom razvoju svih mesnih zajednica. Pa gledajte, sada o tome kada pričamo možemo da kažemo da u toku su, da kažem, završne aktivnosti na izradi naše strategije razvoja do 2030. godine i opet govorim i o misiji i viziji koju mi imamo. Želimo da taj život u 21. veku bude takav da ljudi imaju te asfaltne puteve, da imaju zdravu pijeću vodu, kanalizacionu mrežu, uličnu rasvetu, te manifestacije kulturne, sportske, bilo kakve, jer mislimo da je to primereno vremenu u kome živimo, za jedan normalan život. Na posljednjoj skupštini je usvojena strategija razvoja do 2030. Čemu je dat tu prioritet? Šta je prioritet svih prioriteta? Pa nemamo tako izdefinisano. Ovo što sam vam govorio, to je to. Samo želimo, ceo taj tim koji je radio na tome imao je zadatak da poboljša svoju delatnost tamo za koju oblast je namenjeno, jer vidite, pored ovog sadržaja o kome pričam sada, za taj duži vremenski period potrebno je, znači, razmišljati o turizmu, razmišljati o nekim drugim aktivnostima rekreativnog karaktera, da li je to u pitanju lovni turizam, da li je u pitanju ono što želimo na neki način za neko to buduće vreme, da imamo nešto čime možemo da se javimo kao konkurencija, da kažem, na našoj mapi ovoj Republike Srbije, i taj put preko Radan planine će da doprinese boljem razvoju turizma. A moja želja je da se iskreno ovako osvrnem na celu tu priču. Voleo bi da naša opština bude jedna mala oaza u pustinji. Da imamo od svega pomalo, ali sve to da bude kvalitetno i primereno svim institucijama i preduzećima, da nemamo problema i da nemamo zastoja u nikakvom tom dešavanju i radu. Tu i vaš autoritet je veoma presudan, a i podrška vlade i lično predsjednika Aleksandra Vučića. Kao vidite, sve je to na neki način došlo na svoje mesto, da rezultati koje postižemo na svim poljima, pa i na polju politike, predsjednik je to možda i prepoznao, razumeo, eto 2 posete za 3 godine, sve ono što je obećao ispunio, tu smo na neki način prezadovoljni što se tiče toga i te saradnje i podrške, tako da ne vidim neko pređašnje mnogo vreme da je bilo bolje, da kažem, kada je poseta predsjednika Republike zvanična, govorimo o zvaničnim posetama, bila prva, i ja sam tada govorio istorijska poseta, jer nikada nijedan predsjednik Srbije i Jugoslavije nije posetio opštinu Bojnik u takvoj poseti. Za sve ove aktivnosti Nenadović je uložio lični autoritet, a najvažnije je bila podrška vlade Srbije i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića lično, zaključuje Nenadović.